Lisnati špinat, baš svako voli, o njemu smo mnogo učili u školi. Znamo sve sigurno, do zadnjeg dijelića, Popaj nam odavno sve o njemu priča. Od njega smo naučili špinat šta je, koliko vrijedi i snagu nam daje. A onaj tko želi podatke nove je, u pomoć može da Popaja zove. Mama Oliva za sinove svoje sprema sva jela zelene boje. Supice, krofnice i makarone, Sokiće, torte i špinat, bombone. A kada se probudi i mala beba, od zdravog špinata hapicu treba. A kada se probudi i mala beba, od zdravog špinata hapicu treba. Sve mame dolaze Olivi na vrata, njeni recepti vrijede više od zlata. Sve nježne mame i slatke tete žele najbolje za svoje dijete. Mama Oliva za sinove svoje sprema sva jela zelene boje. supice, krofnice i makarone, Sokiće, torte i špinat, bombone. A kada se probudi mala beba, od zdravog špinata hapicu treba. La 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 Mama Oliva za sinove svoje sprema sva jela zelene boje. supice, krofnice i makarone,